Pagi-pagi gue biasa mau. Tasnya apa? Tasnya apa? Tas kegiatan olahraga. Olahraganya. Mampunya tas ditapoline isuk ora itu olahraga nih. Tas gemblong. Nyapa sama mas aku tak sama-sama kok susah nih. Susah Pak ketamong ya. Oh. Kalungku didosek apa piye? Lho lah nyapa kok tidak? Lah nyapa rumahmu jajan wis nyepak. Minuman wis nyepak. Lagi nyangoni bocah cilik-cilik urung nyepak apa sing arepe ditokne. Cah cilik-cilik saiki umume nyangoni piro ya, Bu? Wis 10.000 to ya. Sak uang ya. Iya. Rasa khawatir. Rasa kuwatir urung duwe pokok rasa kuwatir. Wis ora karep panggil ki rasa khawatir. Didol ya iki? Hah? Didol. Aku wis sedia payung sebelum hujan. Sedia apa? Sedia apa? Sedia payung sebelum hujan. Sebelum lebaran saya sudah menabung uang 10 ribuan. Di di ya Allah 10 ribuan ki nggih nyangoni prepas. heeh Iki tak rencana sebelum lebaran. iya wis matur suwun ya Pak iki ras dadi dol Gak sah rasa dadi dol. Engko gurumu nek celorot-celorote ya ora pantes ke rumah kamu. alhamdulillah matur suwun ya Pak muga rezekimu lancar awake dhewe sehat Amin. Engko lek iki kurang aku tak doli pitik neh. alhamdulillah cukup Kula pitik sing dole pitik. betul